Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal Qur'anil mubin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna khalisatan lil wajhil karim. Amin amin ya mujibas sailin. Amma ba'du. Hadratal masyayikh, seteja para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Ismail Maimun beserta segenap keluarga besar pengasuh sekasetejana sangat abdina hormati tortakdimi. Muka-muka beliau sekeluarga senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan barokah umur sehat sampurna, amin. Ebarengna istiqamah tor ebarengna husnul khatimah, amin Allahumma. Sareng seteja para kiai-kiai selain seabtina tak bisa mator asma-asma agung ajunan setong bersetonga, namun sedikit pun tak ngorang narasa hormat tor takdim abdina dak keajunan seteja akramna wa adha'na rahimakumullah. Sa'adatal gurama seteja para sepuh, para tokoh, baik tokoh agama utabana tokoh masyarakat, sesepuh kampung pemangku desa, bapak kepala desa deng lebet tatangguh beserta segenap perangkat-perangkat epon sega setejana abdina hormati. Tak lupa juga segenap panitia pelaksana haflatul ikhtibar, acara wisuda yang diprakarsai sarang seteja jajaran Dewan Asatid, jukenan seteja para donatur sarang simpatisan, seampun saling bahu-membahu bersusah payah angorbanaki tenaga ben pamikiran jukenan tak segoni artah demi terselenggaranya acara Kak Dinto seka setejana abdina hormati. Muka-muka seteja pengorbanan epon catat atining Allah sebagai tambana amal ibadah seega terima tor catat sebagai wujud pengabdian li izil Islam wal muslimin, amin Allahumma. Sehingga lembaga pendidikan Islam Nurul Muttaqin bi Allah Ta'ala ibadati lembaga sebarokah. Saya tak kepekek dari orang morok ilmuna Allah ben ngaji ilmuna Allah ila yaumil qiyamah. Seteja senyep-cep ilmu nang tempat Kak Dinto, muka-muka ilmu na teti ilmu sebarokah, ilmu senyambi keselamatan, ilmu senyambi kemuljaan, ilmu senyambi keontongan ben kecemperan dari dunia sampai dak ke akhirat, amin Allahumma. Lembaga pendidikan Islam Nurul Muttaqin tambah tahun tambah jaya, tambah tahun tambah raja, amin Allahumma. Melahirkan generasi-generasi unggulan, generasi-generasi yang tidak hanya menjadi kebanggaan dari orang sepo dua naban kuru-kuruna, tapi melahirkan generasi-generasi yang menjadi kebanggaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebur nerosaki perjuangan-perjuangan epon, lebur nerosaki lelampa-lelampa epon, sunnah-sunnah epon, qaulan wa fi'lan zahiran wa batinan, amin Allahumma.
Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sareng ajunan hadirat ibu-ibu muslimat, seteja wali murid wali santri, para undangan, para simpatisan muhibbin seteja siampun hadir nang majelis kak dinto sega seteja sami-sami mulja tor muga-muga terus mulja akina sareng Gusti Allah, mulja yalam dunya juganan muga mulja baki ning alam akhirat. Kalaban kenging rahmat epon Allah, syafaat epon Rasulullah, barokah epon para guru, para ulama sareng seteja bangga sepo, muga-muga setejana terus along polong areng sareng masuk dek ka swarga epon Allah. Amin Allahumma. Sebelum abdina tormator ngereng maos Fatihah, kita haturkan dek ke guru-guru kita, wabil khusus dek ke pendiri pondok pesantren Kak Dinto Al-Maghfurlah Kiai Maimun sareng seteja guru-guru abdina ajunan seteja siampun lebih ngada abali dek ke ajunan nepon Allah juganan orang sepo dua abdina ajunan seteja siampun lebih ngada abali dek ke ajunan nepon Allah. Muka-muka seteja guru-guru kita orang sepo dua abdina ajunan seki beda umur, muka-muka bareng barokah umur sehat sampurna. Amin. Siampun bedeneng alam barzakh, muka-muka bareng na nikmat kopur, rahmat kopur. Selamat dari seteja na seksa kopur arwana papolong sareng arwana para syuhada was salihin. Barokah na muka-muka tetap akili dak ke seteja keluarga santri ben foto-foto na seki bedeneng alam dunya etetiakin anak foto minas salihin was salihat alqaimina bihuquqillah wa bihuquqil ibad bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muga-muga katerima sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Para Rabu kalaban keterbatasan waktu siampun cukup narek sung langsung bisa host. Thank you. Samangken Kak Dinto pondok ampon berdiri di mana-mana. Madrasah bermunculan bak jamur di musim penghujan. Metode-metode pembelajaran ampon luar biasa mangken Kak Dinto. Sehingga zaman siampun kati samangken bara Rabu nyari anak-anak sebudu panika abak melarat sarjana tombokan profesor doktor ngelarsa iki napa iki cuman parloh untuk kita jadikan bahan renungan dan pemikiran kondisi keberadaan pengetahuan masyarakat ampun meningkat tapi keberadaan mangken Kak Dinto makrak coran beniking atamba sae ilmu na atamba tapi tengkanah beni sajan bagus buktena cek keberadaan mangken bani kebeni atamba sae bencana tak buambu iki napa iki yaktena manus sabanika atamba sae bencana Kak Dinto tidak akan pernah bertubi-tubi kati mangken bara Rabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mangken mereka kita masih terkungkung dalam masa pandemi. Engki menenge Madura, reng Madura ko angko. Menenge coba para Rabu kula acara bagagal gapi gara-gara nenge Madura corona nadako. Mandar terus selamat. Amin. Para Rabu tandretan seteja sesami-sami mulja. Kita lihat mana bilang 20 tahun, 30 tahun setobongkor. Kak Dinto nak kana nyari areng benter pong gampang manika malarat. Madrasah tak pati beda, pengajian tak semara agak mangken. Majelis-majelis solawat mangken manika ampun semara luar biasa. Iki napa iki? Pengajian kor kenceng sambian, se online engki, se offline engki. Panjenengan mangken beda internet panika. Ngajian apa apain muka nang YouTube karemile kiai share se perengakina beda kapi.
Kula make tandi official nang YouTube ni kau baca banyak ngupload. Esena pidato tan kula. Lepas nikah para Rabu lamba orangnya bak sepeda motor bengkir lorong 2 hari tak kira berdereng nyeting mon mangken jak sabak bengkir lorong sabak ilem Roma ikoni na bengki lamba mon urusan berkaitan kalaban masjid sabora maleng lamba ni katako mangken kotak amal lah ingang ku aki nyambiaki motor ternyata. Mila dari Kak Dinto penting ke Maimun mabada pesantren Kak Dinto eterosaki sarang putra beliau ke Ismail setiap tahun diagendakan ajunan yonceng sebagai wali santri. Kak Dinto beniking niat apestaah lebih kepada ingin mengajak kepada semua komponen pendidikan keangkui arang sarang ngargain ilmu sobaja ilmu Kak Dinto dadi ilmu sebarokah ilmu nyambi keselamatan mon ilmu bani kebarokah para Rabu insyaallah bekal maselamat iki napa iki tapi mon ilmu Kak Dinto tak bareng di barokana mon tak bareng di barokana mak boleh metepak orang metepak benti tak bisa. Dan kula pas emot katipana pacarana sobaja ilmu potra-potri kaula ajunan Kak Dinto dadi ilmu sebarokah karena ilmu Kak Dinto ibarat aki bangunan yang sangat megah dan besar maka dibutuhkan pondasi yang sangat kuat iki napa iki dadi mon bangunan nika raja sekudu mapan pondasi napa pondasina sobaja ilmu nika bisa berdiri kokoh niat edelem nyari ilmu dari orang sepo duaan dari wali murid Kak Dinto kudu mapan cek sampai lopot kula kun curiga apa-apa orang mangken baneke ilmu na menengah ke atas tapi akhlak menengah ke bawah ilmu na ampun luar biasa tapi tak mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat menjadi orang-orang yang khairun nas ampauhum linnas. Islam benih sajan mapan tapi kabadaan sajan sal kula bah enga lamba pondok pernah ngaji panika bi Imam Ghazali diwanti-wanti enga nang awal-awal kitab Bidayatul Hidayah panika tata krama na orang mon ngaji niat ada remah cek sampai alejir dari niat panika. Dawuh Imam Ghazali wa in kunta taqsidu bil ilmi al munasafata wal mubahata wat taqadduma alal aqran wastimalata wujuhan nasi ilaika wa jama'ahu tamad dunya dak remah dawuh Imam Ghazali mon bada orang akarap nyari ilmu king karena kaangkui geanggaan sopaja kancana kagum kabi kaaban nyari ilmu makle king emol jaaki bi orang nyari ilmu kun ikuna akina kaangkui makle gempang nga oleh jabatan makle gempang nga oleh gemerlapnya dunia Kak Dinto debune Imam Ghazali fa anta sa'in fi hatmi dinika maka been termasuk orang singancor deka agama natibi. Dadi para Rabu sing ngancor Islam nika benireng kafir kade. Sing ngancor Islam menika monengak kadebu menika adalah orang-orang penuntut ilmu, santri-santri, murid-murid sing nyari ilmu sesalaniat. Fa anta sa'in fi hatmi dinika maka ba'an termasuk orang sing ngancor ke agama natibi wa ahlaka nafsak ben sing ngancor dek aben tibi. Bahaya tak bahaya? Menoreng lambak nika mengaji anak nika tak kira pikiran ku laku tak anak dadi apa ben tak kira pikiran ku laku tak kok tak dadi apa si penting ngaji niat nyari ridhona Allah ngilangake kebuduan niat mabunga Kanjeng Nabi selesai ada embel-embel napa orang wangken ngaji tang anak mak le tetiri ya tang anak mak le tetir tahu sakan niat Pak mun baniga Pak keng la anak kula sambian andi ilmu na barokah para Rabu
dadi ana apa-apa wakun mulja iki napa iki bentak kudu dadi kiai kabeh para Arab santrene tak kudu dadi kiai kabeh justru mon bah banyak gelu kiai na tokar tanggimu kan kampung bah kiai na cek benyan kadang tokar santri lauk santri deje tak akor mak gaya lauk pun mak gaya deje tak akor silakan sepenting ilmu na barok mon ilmu barokah barokah ni pada ban setrum tretan tak padeng engki dah engki keng kula bi sambian make tak toman ngatela ke setrum pak lekor jam tak pernah lepas dari setrum Allahumma sholli ala Muhammad setrum masuk ke lampu matera masuk ke kulkas macelep masuk ke kipas maleng-leng masuk ke setrikaan mapanas iki dah engki masuk ke sound system nih pah menyaring ke suara para ajain salon apa nih kemun tada setrum mah anganga make kiain sabora saya magalengeran orang ini beni kabil dredan para ajain kabil mun tada setrum kayak mainan binakana tapi sebab lika pakai ni kabil keng mun beda setrum mak boleh nak kana make seno kono cit ngecit senyeting engki na engki penting tak penting barokah andi ilmu barokah ni kemakai sekoni meras sambian beri beras sesak meras beri sepikap kepak milih kama sesak kor meras tinggi beri telur 2 keng esak sepikap sampurukan milih kama bu mun binian kompak telur 2 nah boleh wah beri gedang situng milan atore mun bedese mengaji anak masa sekolah anak niat kita tepak kan mangken betepak keimanin nak boton keimanin nak boton takok kare alim mah mangken gula tak sistem pembelajaran ampunlah panika pasrahki ke kiai pasrahki ke ustad derma anak setrolia ilmu panika ampun ustad si ampun andi program panjenengan sebagai reng sepo mangken kun meteteng sare barokah na ilmu anak botok si parloi petetengin panika orang lambek panika para rabu saya petetengin barokah na barokah niat panika beda para rabu mon beda na panika mapan make ilmu na sagoni ka beda la orang lambok saya petetenge kada beda na pa mapan beda na niat te maje loros dadi ilmu na make sagoni panika kening sambi mole orang mangken kun sibuk nyari eseh beda na te siapaki banyak mon kaolena keng tandi beda kita ada bakar romana lecer gelacer bederong lorong iki napa iki coba kita lihat kula sering mireng carita panika dari guru kaula Hadrat Syekh Raden Kiai Haji Muhammad Tahir Zain beliau putrana Syekh Abdul Hamid Ahmad Mahfud Tabatah beliau sering menyampaikan carita panika kula hanya ingin mengulang lagi beda salah situng orang nika dari Jawa Barat laki bini aca habis dak ke Syekhona Khalil dengan seorang putranya depak ke Bengkalan tujuan apa niat mengaji putrana ke Syekhona Khalil Allahumma sholli ala Muhammad nyabis pamator kiai abdina tero mengaji anak dak keajunan ongkuan sambian ikhlas anane pengaji katen kula Dabuna Syekhona Khalil engki kiai abdina ikhlas pahe tampeleng centar kelenger ikhlas sambian nika anan sambian kelenger engki kiai ikhlas kiai tampeleng boleh centar mate nika anan sambian mate ikhlas sambian anan sambian guru ke kula engki kiai abdina ampun niat dari jompo ja anak abdine pengaji ke ajunan pak guru ke ajunan dari odin sampai matena nemu deng lebar wali murid agak bener mak boleh sampai etokol kelenger teredan gentek pakening ranking bae mun kun setahun ustad e kecacai rung barung tak mari engki napa engki eka mulia barokah ya mon ilmu na penter mon gabolana eka olle ilmu na engki napa engki
keng barokah cek ngarep cek Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya terjadi melihat ketulusan dan keikhlasan nering sepoduaan banika saya kona halil banika bahada bu kakak bulan jong kitab wak saya lemari rupa toron ngapi jong sabak nang etas deden anak-anak ria sabak kitab nika bararabu paham melak naganane odik boleh sampun odik boleh bahada bu ampun pak bu sambian beleman boleh nika peterana bektah ilmu kula lekan di kapi subhanallah ni kawararabu mon bedana mapan esena nyaman not iki nama iki mangkana dawuh Imam Ghazali kala paloros niyata patapak niyata mon beda orang ngaji nyari ilmu niyata tak tepak wararabu sabora make guru na haram mor dosa beda orang ngaji niyata tak tepak ngaji nyari ilmu tujuannya gun karena dunia ngaji nyari ilmu tujuannya gun karena jabatan malek gampang oleh kemewahan dunia semorok ni dosa eterosaki bi Imam Ghazali man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu. Sapa-sapa orang saya tolong nika bi Imam Ghazali terosaki kalaban debuna Kanjeng Nabi Muhammad. Mangkana saya kena ulin nika lambak santren tak pati banyak agak mangken bararabu ke ngeras meras. Karena tak korsokor morok. Sebelumnya buruk sapuan pelo bulan isih jeding rakora dalam rangka metepak beda nih. Metepak bed Sunan Kalijogo waktu guru ke Sunan Bonang panika di Sunan Bonang tak langsung buruk ban mana guru agak sengko iya tongkat kui antos sampai engko abeli boleh nih kasi abeli boleh bararabu beni sejam 2 jam saya kata kok ngaji nama nih ke Sunan Bonang mana saya kata kok Sunan Bonang tak kok Sunan Kalijogo nih kun kederui ngetelak Sunan Bonang atu tingbuan nalang kaleng dadi emas tak kok gunking karena dun kita tageluniat beni sejam 2 jam ataonan sampai etombuin lomot panika pada di andi gelar Sunan Kalijogo Sunan Pejagana Songai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya keng mon praktek agak beni kay praktek aki bi kay Ismail kuli yakin tak kira bede santren kan je. Pak bedwali more da jabi tak langkong ra panapa dan gula masraki na budu gak di oh tatan niat gelu karo somor to kuin 3 bulan mun tak bah nyorot la na betikal kiai ki banyak untuk lain mun tak dadi tikal mak senaosa teh agak panika toreh keun mangken mun bedesa niat tak bener mun kita loros niat tak toreh paloros keun mangken sampian mengaji anak masakola anak peniat situng ngamri ridona al ngilangaki kebuduan mak le tepak dalam pengabulan dagajunane pun Allah amin Allahumma. Si nomor 2 montro alia barokana ilmu kita wajib ngargain dak ke ilmu kita wajib ngargain dak ke ilmu bani ke bararabu orang tidak akan pernah bisa ngargain ilmu mentah oni nggak hargain ilmu orang tidak akan pernah bisa ngargain setong mentah oni nggak hargain setong iki namanya iki pada anak ini samain ini kata kira bisa ngargain pengajian karena tak oni ngargain pengajian ya mon beda setua main kia ya letong 2 so nak kanak berarti nak anak saya yemban nih kak tak kira bisa ngargain emas karena tak nih nggak hargain emas mentak percaya coba angkain emas sebergem angkain roti sebergem mereka milih kamu milih roti ke lembu kek nyaman emas ke li kek li karena nak anak tak tahu ke hargain emas milih roti keng mau nembun jangan itu kan mentak kalak mireng ya Arya makai kekeli kekek lia Arya mau jual lagi beli roti oleh sekampung. Iki dah iki.
Ilmu juga demikian. Ilmu nih benih kun sangkolna ulama, ilmu nih benih kun sangkolna para wali, ilmu nikah warisna para nabi. Sementara warisan penikah tergantung pewarisnya. Sangkolan nikah arga tak argana tergantung pasirese nyangkolen. Sambian melepat cak ke pasar paling larang 30.000. Mumpah beda pacaan Sunan Ampel. Tekning porok kijang teretan. Iki nama iki. Pada pacak king karena sangkol naring mulja. Argana juga mul. Lah ilmu nih sangkolna para nabi. Mangkana para ustad nih setahun sekalian kiai mau beda imtihanan nih terong aja kedek ke wali murid kangku bisa ngargain ndak ke ilmu anak foto so baca ilmu anak foto panik abareng bi nur Allah mon ilmu nih abareng bi nur Allah pada benak kana oning petaking tada cahaya tau garong lorong kejalan nikah tau king mon tada cahaya petang tersesat napa tak tersesat orang makan ni kagak banyakan ngimpok peta tapi tak di cahaya iki no iki orang lamba nikah norre saregade sehingga makin ilmu na sekoni makin aku mon andi rak tera makin tak tahu ke jalan padeng jalan tak kira salah paham iki Pak? Coba kita lihat orang-orang lamba nih dalam rangka ngargain ilmu ketika Imam Ja'far Shadiq pengaji bi abana ketika ampone pereng kabar oning mawas Fatihah abana langsung aloncak dari saking bunga andi anak bisa maca Fatihah panika takgung tanggung ustad tabani beni salami keteng dretan dali syaihihi mi'awa isrina ibilan takgung tanggung nonton onta 120 biki. Orang yang lebar nonton apa? Benih kun tahu maca Fatihah, cok gelak sampai oning maca kitab koning saya tak ada harkat dah. Iki nama iki. Nonton kompoi ya ku. Mon Imam Ja'far Shadiq pereng bisa mawas Fatihah si posang abana. Sibuk nyari hadiah ya toraki ke guruna. Mon ikan to lain nyabasaki bi gula gelak. Sewi sudah nih sesibuk ustad dah abri hadiah karena foto nah iki dah iki wali murid tak tekan tanya bagi hadiah kangkui ustad serebonare benteng jengak ampun adidik panika napa saya siap bagi bi samjang tak balik coba oba perempuan menih tahun datang mun tak bisa makan tahun datang jala bala kagiai benerat ustad apa kerempak keluar wali murid ding-ding di bulan kinjan wisuda niat nyelamat ilmu anak foto na sengkok soba endar mah mayu labang sompeng urunan ada remah mayu tat ustad rom lagi vario to saya kedeng kutanya man niat ngargain ilmu na anak mon anan sengkok sobaan kapir ya ilmu na barokah makanan sengkok sobaan dia bakal jadi nak foto saya bagus mon nak foto na sengkok sobaan dia bagus maka sengkok sobaan sebagai orang tua bakal miloro omah iki nama iki engki tadi panjenengan ngorbanaki itunya kaangkui pendidik na anak nih para rabu bukan semata-mata kaangkui kepenting na ustad ben kiai tapi kaangkui kepenting na panjenengan tibi baik nasib itunya langkong-langkong nasib alam akhir andi anak mangken menika para rabu bunga bungol engki nama engki bunga bola na andi anak bola-bola bisa nerosaki lalampa si bagus bisa mengirim Fatihah aku laku ketika abah meninggal tapi bungol lah iya mon tak iya lah paling repot andi anak ni kabar rabu mumpah tak bener sampian andi anak tak bener ruwet mon kuntunya sampian andi tunya mon kerana nyambi celaka nyaman muang ingki dah ingki andi mobil mon kerana nyambi celaka nyaman jual
andi jabatan mun kira nyambi calaka nyaman toron dari jabatan na andi bini andi laki mun kira nyambi calaka nyaman nyabe bederat sorat ta tapi mun anak para rabu mun kira nyambi calaka paten na tuh sa pabeli boleh lah tak nama lobang lah raja gelu kasadega kata tangke ce anak tak mon sape banyak senerema iki napa iki sambian bahas siaran andi sape lempo ke ngamukeun bae siaraki tak langkong dak tandretan bola mangkiin dak berek kanto bede sape bek lempo panika pegek dari tamberah panika ngamokan kula rida tak panapa si mangkiin pon tut engki berkah kapireng berek senyare keng bobah beda siaran tak langkong tandretan sekitar gak dinto bola bangkiin beda nak kanak po lempo penggelem pengobun nyerongsong ke atas ko penga lobeng asal lebaran biru panikampon duare tak peleman panika anak kula lah tak empan sing ngurus sebola beda mangkiin lah tut pon tut sober seleber beda reng mangkat entar nyari rawat tak rawat mengana kula bi sambian tore pada tengin anak paneka beni kunna mong didik kalaban ilmu tapi pada tengin dek reme ilmu no setetia ilmu sebaro amin Allahumma kamul jana anak kamul jana orang sepo berapa banyak orang sepo ni kejadi buah bibir gara-gara andik nak foto mulja engki berapa banyak orang sepo ni ke stres walaupun andi Roma mewah mentereng mobil keluaran anyar PC tak rang orang andi kamar fasilitas lengkap kasur harga 100 juta tapi palengan tak bisa ngedet edung atas kasur ketika ngabasa kiteng kan anak foto salbut iki nama iki kadang sampai setruk ring tuana padahal tak kurang napa sebab li kepada orang Romana sederhana ke ekonomi na pas-pasan tapi andi nak foto torok oca tak kelar malaikat sordretan king andi nak foto soleh soleha rok torok oca tak usah kasoran mari ngakan cek pecek keterong songan merongki nyandar ke kanyore budin romane cabu angin sergeleseran ngelele ceile engki nama engki senang tak senang menandik nak foto mulja agak gelak saya wisuda sengening bintang belajar sengening bintang tauladan makereng tuan kadang tak tahu napa para rabu abu ngetelak nak foto mulja pongkegi ya ke atas panggung iki nama iki iya mon sedak ngening tep ketepen nambah jangkem deh iya keng dina cek sedih sedak ngening pasap para jaate dina jong ban tak ngening tahun setiap tahun dateng ban ko tuong kegiah selenika mayu pabejeng bingko bone pasakina ban pabejeng ajar bingko etapa akina nika karena anak nika lakar bi Allah taala bade saya beri kecerdasan lebih bade saya pepebel tangki macam anak nika tangki engki jareng waktuna kebay karo ngara waktuna ban kondisi na berapaan tebito bada berapaan rangjang garangan tetina anak wadati anak cerdas penter giat ya bada setok ngantokan bu telembun ngara lolen na berapaan kasangkar wai paksa aki cak tak bida aki sepenter potrana sambian iya sebudu pada potrana sambi engki mangken panika pada kita wangki kulaku kam masih mencembar kering tua ni kepada tak wangki waralabu napa sepenter napa si gendeng justru gula sering ngatela orang tua ni ketika ala sepo ni ke waralabu ketika ala kan songganan lami kemi nang atas lencak ni ke setak nyeceng alatinin ngilain mandiin ni ke beni sepenter tapi sepaling gendeng mon sepenter karena penter soki karena soki banyak urusan
masuk ke dalam Roma aku naga koceng bula kunyong dak remembuk le adu empon ka mangke nembo usaha ke lai tah lain caka usaha melaki popo ya tin le mun kun popo e melaki na bingko lati ni ya biban kok keng ya urusan luar kota kita gelemare mangkat pole iya mon segendeng cek tandi napa tandi saya urus ya dua apa saya urus cek tak tahu apa nom to malatini niki nama iki masuk masake setengah bulan tak mulai sekali dimasake iya cek tak kira pikiran Roma na bedana apa cek tak ada napa jadi makai gendeng cek meremiaki bu boleh anak ngening mulai dari imtihanan baik kocong kodaki do ngalah kesapa kake cong dak karena sango karo kake saya ngap doa aki bagus iki dah iki engki Allahumma sholli ala Muhammad para rabu dan redan seteja sami mulja turun di anak benter turun di anak gendeng tak ada repot ting benter tak kok agak nyandi air ting gendeng derem tak iya nyok on nak foto se soleh ben soleh mau nanti nak foto soleh solehan ni kan nyaman pak abak tetireng soki mau nak foto na soleh tak kau beter ketika abak meninggal latina tunya naik balobar dan badan ni kita mengki engki mau nabak di tak andi nak foto soleh ya tak kira maruwat nak foto soleh panika sabar Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mangken nikah beni kepenting nagiai beni kepenting nih bukan semata-mata kepenting nagiai beni semata-mata kepenting na ustad mangken nikah senyata na kepenting na sambian sebagai orang sep. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh menanak foto mulja rasanin biarin do kana geng lederin bacerana tadullah ro kana arwa make dubutu. Tak teman ngakanan patuna wondu keng nak foto na wak latau maca kitab koning wak sesitung wak dadi ranking wak sesitung ening tauladan nyampit tetangga iya caten tetedullah ro make dubutu orang istiqomah tak teman rondoron dari masjid dedung melolo iki nama iki muljana anak muljana orang sab iya ada kadang yang badan rencol pentol badan rencol pentol lah jual madrasah gerus istirahatan di ustad yolok pak kang sambian jual pentol macam gerus pak oleh senang benar alhamdulillah tadi oleh tat kentat ustad kadang oleh 300 kadang 400 mangken pak sambian botranan senapa telok tat bede kamu mangken tak pak hitung bedeneng UGM Yogyakarta nomor 2 Wisidogiri nomor 3 bede Polda Jawa Timur si Ustad kasambu Pak sambian kun ajual pentol kalaban penghasilan agak panika mampu menghantarkan terapotra ke jenjang pendidikan sebon hafid agak panika mangken si bedeneng UGM mangken kuliah semester senapa pak ku tak ngocak sering jual pentol corak ring tandi itu sa enten tak kuliah jual pentol gaya ada UGM ada saya si do kiri pak ada muka pentol ya dan pondok lajia lah ustad nih saya Polda pak ada rumah aduh keng letak berceran abad tat sebagai orang tua kasus tambuh sekali mangkene tahan bude Polda itu bikulan yang ku jadi polisi pak itu muljana anak muljana orang sab tore mulja aki nak foto banega ini kayak perintah bi kanjeng Nabi akrimu auladakum muljaaki nak foto na tibin gapi beni pas melaki korseh pas dadi torato andredan ki amul jaki nak foto ni beni agak beni kalau bencara apa didik kalaban tata krama seva Allahumma sholli ala Muhammad lah kangku oleh barokah nih syarat ada 2 mon kuntunya wararabu tak ada syarat dah mon barokah pada syarat mon tunya makita apa jang pada beri mon tunya pangkat tahu satu direng bagus Fir'aun ebeti rato korun kaper ebri tunya telawang alawang
Tapi mon barokah tak sakabina manusia bareng. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbu. Allah Ta'ala gak dinto apa yang dunya dek ka orang saya kesenengin ben setek kesenengin. Akan tetapi menabi urusan agama, urusan barokah, urusan husnul khatimah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Napa syaratnya? Dua, muntrolnya barokah. Cebon Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dua, amanu wattaqau, kudu andi modal iman. Pasira orang si sampurna iman nah debuna Kanjeng Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang si paling sampurna iman apa nih? Orang si paling bagus akhlaka. Anak si paling banyak ngoleh barokah. Anak si paling bagus akhlaka kering sepona. Santre si bekal ngoleh barokah. Santre si paling bagus akhlaka ka guruna. Santre si bekal ngoleh barokah na ilmu na. Santre si paling ngargein dek ka ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Congok gula beda sejarah nih kan, beda sejarah, beda careta. Neng Sidoarjo nih ka beda orang bu, nih ka andi barung nase, anak 6 biki. Kun lah kau nak jual nase. Tapi dari barung nikah lahir orang-orang hafal Al-Quran. Padahal benih kiai, benih nyai. Kunlah kau nak jual nasi. Keng bi Allah Taala paringin hadiah nak foto nanti nembiki jadi kiai gapi, jadi orang hafal Quran gapi. Nah perahasian. Ternyata bapak benembuk saya jual nasi nikah cek cinta nak ke ulama, cek cinta nak ke ilmu. Cek ngargana ke ilmu sampai mon bede santre kor akocaan masuk ke barung nih gratis. Kor hanya mas santre masuk ke barung nih kah gratis. Andi Roma, andi tanah nih lebar, teken neng ya pak. Kun neng barung nih tanah nasi lebar jasa saking kebaya bangun Roma mana ke genteng. Nika justru tanah na hiba akidah ke pesantren. Sehingga bi Allah Ta'ala beri hadiah nak foto nak jadi orang Allahumma salli ala Muhammad. Kula bi sampean nika mon lebur ka orang alim bekale barengin nak foto si alim, lebur ka orang bagus bekale barengin nak foto bagus. Kula yakin mon bedenak kana hafal Quran alim icongo epan benembun tak tahu maca Quran. Kan biasa na para Rabu mon alim nika biasa na potrana kiai gitu iki. Bana kiai ummi na nyai potrana pas detik alim. Mon bedena kana apaan benembun ta alim pas andi anak alim kula yakin apaan benembun pasti lebur ka orang alim. Mon beni apaan benembun cinta ka orang alim embana pasti lebur ka orang alim. Mon beni embana jujuan selebur ka orang Allahumma salli ala Muhammad. Kulah panika kento banyak cakan calum ni tabata dan gula ni bontuk mon ngabasaki cara nak gula ngaji bontuk tak mungkin gula nak umik makan man gula kun montuk petong tahun 3 tahun aliyah tugas 2 tahun abeli pole 2 tahun aku liya ta'yidinin bi kiai labalangan gula Kengkar lalaro toro maketan tretan aku liya gapi kula mator ta'yidinin niat sam'an wa ta'atan. Panika para Rabu kung kengkar na sam'an wa ta'atan ka guru mun ngambuakin ilmu tada dan kula bisa katibanika nika tahaddutan alam ni'am orang sepo dan kula panika orang secinta da ka ulama ring sepo dan kula panika kabulan na Abdul Hamid bin Abdul Hamid tabata tukang tanaan lambo. Jadi gula bani kabani potrana kiai, potrana tukang tanaan kiai. Jadi ke Hamid ni kamon ke Sidogiri, reng sepo si abingkenge, jadi tukang tanaan.
karena kiai ini telat kere mantele 7 bulan kadang dadi ring sepo dan kula ki iso bulu jaga nyari kendil niku niatana kalak keren iya to ragi ke kiai kadin tambon sobung beresa otang la barate mortodu sabtinara senyari otangan kun badan agak dinto kerek tinedrut pasaper ring sepo dan kula badruddin nyaman tinedrut pasaper orang ria tidak akan pernah bisa nyep manis sa ilmu mun tak pernah arasain pae anyare il nik kesemaloloy ka debu sareng ring sepo dan gula pas kemudian waktona ummi dan gula banika hamil banika waktona dungandung dan gula ummi dan gula nika jek lebur ka tukang ceramah mon beda ngaji nika mah boy minta ater make sepedaan pancal make dungandung dorina lebur ka orang alim lahir dan gula lahir ke alam dunia banika kinakana agak banik tanda ngakan mun benina saya berkat tak mun apa nare konjengan iki sampai ring sepo gula niki perepot mun tada konjengan tak kebayi berkat nase menika nyaraki daun jete buntu kebala berpuluh ndak ngakan ting mangken gula joko cubi ring sepo menika mun sedia abi berkat kake lambah mun tak ngakan nase berkat tak ngakan gua moga-moga dan gula ajunan seteja bareng rizki nak foto sekus bagus amin nak foto se andi pengetahuan se barokah amin Allahumma palebur kaum ulama ma boleh manusia keteng nih dari cinta ke Nabi Adam waktu Nabi Adam batoron dari surga ngiding gaper keteng nih kak pola nu bedo orang alim menjan bedo orang alim nih kok keteng aja bis kade ngormat. Napa sih terjadi? Beri kemuliaan ya Allah Taala. Yo sabau Nabi Adam kuateng nika. Salah pelon aja lo paharo om. Mungkin meneng Irak nika para Arabu minyak misik nih pun dari nyan minyak naget. Eki namanya bahkan keteng nika kita lahir larang argen. Kidang kencono karo kening kebayi cimat. Marga na sambung ka orang mulja norok mul. Pak mana Pak bisa os mona sambung ka bareng mulja bakal norok mulja amin anak kaula ajunan sedaja mangken bi Allah Taala paringin rizki sangkolna para nabi engki banika ilmu tore doaki syukuren pasera bisa os Simon duduk kawarisna para nabi mereka lah orang-orang terbesar yang akan memperoleh bagian terbesar dari warisna para nabi si bekal milai kilin nagamuljana para nabi amin Allahumma kula terabuk tiyakina dak kapanjenengan sedaja ngargein napanten kana ilmu anak potona kula tak minta sampeyan beri hadiah kata ustad ka into punten keng sejelas madrasah kak dinto butuh biaya engki na engki ngereng tak jalan kau dah kapan nika adus tero tak tero ilmu barokah tero tak tero andi nak foto mulja siapa ki beset Allahumma salli ala Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin lal muslimin wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina ya qawiyyu ya matin ya arhamar ya arhamar ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para rabu dan tretan sedaja sesami-sami mulja. Muka-muka sedajana eta takna barokah sareng Gusti Allah. Ilmu panika sumber dari Gusti Allah. Esanyo bi Kanjeng Nabi pas epakili lebat saluran para sahabat. Terus para ulama salaf dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in, terus ke ulama salaf, terus ke ulama khalaf, sampai depak ke ulama sesemangkenan, pas depak kata ustad nikah. Nah, biasa saluran ni kemon jauh dari sumber lakar nik gini, para lon ni mon jauh dari sumber nik ke. Yang kita ustad ni ke para lon nik gini, kadang ampo tak yargain. Dari ma paralon monik kini gulai lecel-lecel boleh buat budin jeding gulai nyona thank you king sabora nama ke paralon ni kini cet teretan cet sampai bela mon bela tak ada apa aing dalam Roma iki nama iki jaga arkein saluran seteti sabab depan ilmu Allah dek kapotra-potri abdina ajunan karena nikah salah situng karakter pesantren nikah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Engkimon pendidikan luar pesantren para rabu gula tak kaca tora mone luar nikah kun remarekeun bener selesai tapi mone ponduk tak cokopkeun bener tapi kudu bagus engki napa engki. Karena hidup Kak Dinto bukan hanya urusan salah dan benar. Indonesia makin benika agak benika kebadaan, benika korangan orang penter, tapi benika korangan orang tapi korangan orang benikun bener tapi bener saja tidak cukup. Makai bener mon tak bagus lelampan apa santren ni tak bagi lampa aki. Makai bener mon tak bagus tak oleh kalah ngabasaki situasi dan kondisi jebon bahasa era kiai makin lah bener lah wakun bagus makin dimin teredan makai bener mon tak bagus pesantren ni kata oleh kalako napa contoh sampian makai bener mon sesala tapak kering tuana mon sesala tapak ka guru najalak mancela iki nama iki nikah makai bener tak be oh mone luar jak kesambu panjenengan ketika wali murid merasa benar murid taruh masa bener makai guru ne perkara aki bahkan sekolahan na yobber pola naruh masa bener guru ni kan nengi posisi nareng sepo nengi posisi nareng sepo iya dah remah acaca soreng sepo ben acaca so anak ni kejak babade sampian ngetelak poterana tak bejeng aku aki pos apa marah jong mata bejeng kaki ayo semandia sengala wudu tak napa aku aki pos apa keng mon sampian sebagai anak ngetelak apa tak bejeng kong jeruk kongan duare cepah aku aki pos apa pak sampian dak plok deplok na pak dak selala tua nikah ya besaki dua hari letak bejeng tore siapa aja nggak tore sengala wudu paling aku aki pos apa sampian anakan nikah nyaman tak tahu aturan make bener tak be terus ini nggak boleh contoh sampian napa perkara bener yang tak bagus guys sampian aja jalan
yu kamayu ka ada di dimah di budi salah nama bener nika bener keng tak bagus jak kalako kama teh ka ada di dimah di budi lah terus nyampi daga geni ka sama mun tak ada acak ngaper ka cedak ada nika make bener tak bah engki sebalik kederetan make bagus mun tak bener jak kalako kia napa kelakuan bagus keng tak bener ngaji nika bagus napa punten awirit nika bagus napa punten bagus tapi ngabeh kenangan masa kowe WC bah ngampar sejodo bah seledep kaboro afdhalud dzikri fa'lamannahu qauluh la ilaha illallah la ilaha illallah elem WC nika make bagus tak ben paham iki sambian libur ngaji ngapa saki waktu wae sabak kecorongan kol 11 malam tak tahu jak malaoknya bener Senin Kemis tinggal tegur bahlak mencelak tak libur ke Quran ya bobo beni tak libur ke Quran nom ka arwah malaok gering ya gua make ngaji ni ke bagus mun beni waktona geger ka kele sambian pak make libur awirit mun landi anak andi bini bas ngabas waktu coba tak rontoron nang masjid telo seminggu bini na manosah iki na iki watan sebini ka berasa tada astagfirullahaladzim astagfirullah abes angonan tada ka subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cermat dia sebini ongke kia ke masjid keng beni nyambi tasbih nyambi soblukan sos hotel pai juga pagi ke cedak lagi nak kakan tasbih jeria gua nika make bagus tak ben engki nama engki aku odungan bagus nama bunten bagus mon tepak kenangna ka pengajian aku odungan ka pasar aku odungan silaturahim aku odungan halu keng mon yaden selake lem kamar je aku odungan bangangku hijab modern kodung sagaratul maut aram pepe to belas buladaki kale era beri bros aga pereng peniti peto belas biki posang selake di mace dakaria gua ke tabak ka kopeng ni ka make bagus tak ben iki nama iki para rabu tandretan seteja saya sami mulya nika akhlak nika tore jaga makle ilmu anak foto kaula ajunan seteja ilmu teti ilmu senyambi kamuljaan dari dunia sampai ke akhirat amin Allahumma akhlak niki ibarat nilai angka 1 selain nika alim soki genteng nasab nika 0 kabi jadi pada nak kana andi akhlak mapan nilai ya sit tambahin alim 0 berapa nilai ya sabo tambahin genteng ratin 0 senapa nilai ya Sarah tambahin salah genteng ratin soki nilai ya 0 berapa nilai ya 1000 tambahin nasab potra nagiae 0 gia berapa nilai ya 10 pabuang angka situngah kare berapa 0 lagi lagi potra nagiae genteng soki alem keng tak tahu aturan lobar mak lobar lagi lagi moga-moga nak foto kaula ajunan seteja bi Allah taala paring na kekuatan iman semapan katakwaan sesampurna paring na hiasan akhlakul karimah paring na rizki segempang sebanyak sehalal sebarokah kangkui kasampurnaan odien kangkui kasampurnaan ibadana amin Allahumma ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sagak dinto saya bisa sampaiaki dalam kesempatan siang are mangken gak dinto muka-muka besar ngagalaban torona ocan gak dinto tetia tanda acara pagi are mangken gak dinto saya laksanaki nang tempat gak dinto mulai beri sampai deki selesai gak dinto teti acara siapa renggalaban tak na rahmat dari Gusti Allah satejana paring na barokah amin Allahumma. Ben atas setejaga cangkolangan kekhilafan abdi nyoon sabor saya sobung beta sepon kak dintu murni kapuduna al fakir menabi bedator pamator abdi nasalaras kak dintu minang kafadol epon Allah muka-muka tetia asbab hidayah tetia paemotan tambana ilmu senafi manfaat barokah amin Allahumma. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghautha ya Ghautha ya Ghautha ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah abdi dalam ngemis ya Allah ada keajunan ya Allah kalaban ridho na ajunan kalaban kabelas na ajunan kalaban kamuljak na para nabi ban para rasul kalaban pangkat na kanjeng Nabi Muhammad kalaban mukjizat na kanjeng Nabi Muhammad kalaban kamuljak na kanjeng Nabi Muhammad kalaban karomah na para wali-wali na Allah barokah na para guru sarang seteja bangga sepo abdi dalam nyoon ya Allah seteja sehat dire majlis kak dinto sarang seteja keluarga ban foto-foto na ban orang-orang seikut andil nyompeng aben todak ka pesantren gak dinta ya Allah sia keduan kesosaan kerwedan genteen kalaban kabungaan tor kecembaran ya Allah sia keduan urusan tak gelem sukses pesukses aki ya Allah sia keduan penyakit tak gelem baras ya Allah tambah aki ke barat ke timur tak gelem mangki cudu ya Allah angka aki penyakit ya Allah pabaras aki penyakit ya Allah penyakit zahir penyakit batin seteja ya Allah sia hadir majlis kak dinto sia keduan otang tak gelem lonas pagempang aki lonas sen otang-otang cak cabutnya benar kecuali ampun lonas otang-otang ya Allah abdi dalam nyoon ya Allah ngemis ya Allah seteja para habaib ya Allah seteja para ulama ya Allah seteja guru-guru abdi dalam seteja ya Allah si badenang Indonesia ya Allah khusus si badenang Madura ya Allah seki beda umur paringin perlindungan ya Allah paringin kekuatan ya Allah paringin keistiqomahan ya Allah seteja paringin barokah umur sehat sampurna ya Allah seteja orang sepo dua abdi dalam ya Allah ban bangga sepon abdi dalam seteja ya Allah seki beda umur kabelasi ya Allah paringin kesehatan ya Allah paringin istiqamah dalam masalah perintah ajunan ya Allah paringin kekuatan kanggo bisa jauhi seteja larangan-larangan ajunan ya Allah abdi dalam tak bisa males dada ya Allah orang sepo dua abdi dalam ya Allah ban bangga sepon abdi dalam ya Allah sebeda dalam kubur sapora aki dosa-dosa ya Allah paringin nikmat kubur ya Allah peselamat dari seteja siksa kubur arwana papolong sarang arwana para syuhada wassalihin barokana tetap akili ya Allah dak abdi dalam seteja sebagai foto-fotona dak abdi dalam seteja sebagai santre-santrena petetiaki generasi minas salihin wassalihat alqaimina bihukukillah wa bihukukil ibad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah abdi dalam seteja cek banyakan ala kotus ya Allah cek banyakan melanggar dak atur najunan ya Allah
cek banyak lalai dalam melaksanakan perintah ajunan ya Allah, banyak kezaliman saya lakoni bi abdi dalam setaja ya Allah, na abdi ngami ya Allah sabara aki ya Allah, abdi yakin ajunan maha belas tor maha pangabora, ajunan maha belas tor maha pangabora, abdi dalam setaja raja tu saya Allah, abdi dalam setaja bani orang bagus ya Allah, keng jak pemati cuba ya Allah, bani orang bagus ya Allah, keng jak pemati cuba ya Allah, jak pemati cuba ya Allah, jak cabutnya ban abdi dalam setaja ya Allah, kecuali nyambi iman ban Islam, jak cabutnya ban abdi dalam setaja ya Allah, maka raja tusa dalam keadaan ala kau tusa ya Allah, jak cabutnya ban abdi dalam setaja ya Allah, kecuali nyambi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Petetiaki Pondok pesantren Nurul Muttaqin ya Allah, pondok pesantren sebarokah ya Allah, seteja senyep-cep ilmu nange pondok kak dinta ya Allah, pabarokah ilmu ya Allah, peteti ilmu senafe ya Allah, peteti ilmu senyambi kemuljaan keselamatan dan keuntungan dari dunia sampai ke akhirat ya Allah, sekecil apapun ilmu siampun ka oleh ya Allah, peteti aki ilmu seteti kebanggaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi dalam ngemi saya Allah, ngemi saya Allah, dak keajunan ya Allah, ajunan maha belas tor maha rahman rahim ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ban abdi nyo'ona ya Allah, seteja pemimpin Indonesia mulai dari atas sampai sekepaling maba, mun keng melanggar dak kaaturna ajunan ya Allah, mun kita gelem tabuka aten ya Allah, paringin taufik ban hidayah ya Allah, sabaja dadi pemimpin se adil, pemimpin se amanah, pemimpin se belas dak ka rakyat, pemimpin se ngargain dak ka ulama, pemimpin se amul jaaki dak ka ulama, sedaja ya Allah, mulai dari atas sampai sepaling maba ya Allah. Makle bangsa Indonesia gak dinteti bangsa semulja, bangsa seselamat, amin Allahumma bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sagak dinta pamadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad